U selu Vraniću se nalazi crkva Svetog proroka Ilije, u čijem dvorištu je spomen muzej sa malim etno selom i starom crkvom brvnarom bogate istorije. Crkva brvnara je u selu Vraniću postojala još u 18. veku i više puta je paljena i obnavljana. Etno selo u porti crkve je nastalo velikim trudom prote Radivoja Mitrovića, koji je više od 40 godina bio paroh u Vraniću. Svojim trudom i požrtvovanjem uspeo je da prikupi ove stare i vredne kuće iz naše prošlosti. Najvredniji objekat ovog etno sela je Matića kuća, koja je poklon Stamenije Matić iz Vranića. Kuća je sa kraja 18. veka i restaurirana je 1977. godine. Ovo je tipična šumadijska dvodelna kuća. Postoje podaci da su u ovu kuću dolazile vođe srpskih ustanika, uključujući Karađorđa i Miloša Obrenovića. Danas se u ovoj kući nalazi zbirka od 350 etnografski značajnih predmeta prikupljenih u ovom kraju. Pored Matića kuće, ovde se nalazi još nekoliko objekata tipičnih za ove krajeve. Zalaganjem prote Radivoja Mitrovića napravljeno je ovo etno selo. Potrebno su velika sredstva da se ovo etno selo sačuva i na adekvatan način predstavi javnosti. Zbog nedostatka sredstava, objekti u etno selu nisu u dobrom stanju. Potrebna su ozbiljna sredstva i ozbiljan rad na konzervaciji i očuvanju ovih objekata i predmeta u njima. Nažalost, sredstava trenutno nema i ne vidi se način da se ovo selo bez pomoći države očuva i za generacije koje dolaze.